Abamama ababini bakruneke inhliziyo emva kokubhujelwa ngabantwana babo abancinci. Unoxolo mlotshwa nomandisa Maseko batshe banqunqa kwidange lomlilo elitshise igumbi bebelele kulo. Kube buhlungu. Ngiyalo nje ngikhuluma anginalutho kushe konke. Ngiphatheke kabuhlungu. Usapho luthi okukutsha kweligumbi kunesandla semfene. Wathena basubhani kungabi wakini lo landzelako mina ngoba we7 then makwendeka lokhu nalokucabanga ukuthi vele nguye because usitshelile lokho emehlo asikhosho ukuthi endeni maybe ufake something or air petrol or something. Abakwantsasane bayaphanda. Amapolisa esifundzeni seMpumalanga aphenya icala mayelana nokusha kanye nokushona kwebantwana lababili bemantombazana, munye bekana 7 kanti lo munye yena bekana 8. Lesigameko sendeke endzaweni yaseMasoyi dutana nase-White River. Kuya ngombiko losinawo labantwana bebalele ngalesikhathi betali babo bebangekho. Amapolisa akwaphanda esinye isiganeko esifana nesi nesenzeke kwakule ngingqi kule nyanga iphelileyo. Kweso siganeko umama kunye nonyana wakhe batshe basweleka ngelixa bebelele.